Ikaze kuri wowe uba wahisemo kubana natwe kuri channel ya M24 TV. Reka nongere mwikaze ndetse nanakwifuriza gukomeza kugubwa neza kuri buri muntu wese uba wahisemo kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro tuba twaguteguriye kuri channel yacu. Mbahaye ikaze kuri tariki ya 6 ni mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2020. Abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afrika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afrika, mwese tubahaye ikaze aho muherereye hose. Nongera nkwibutsa ko wifuza kujya uba mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya ku buryo bugezweho 5 kuri 5. Manuka rero munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unakirike ku kazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko hari inkuru imaze guterekwa kuri channel. Ubu wa mbere mu kuba wakwihera ijisho mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twaguteguriye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi 5 kuri 5. Tujye kwerekeza hano mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari hamwe mu tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho arimo aravugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru dukesha kinyamakuru EOS Medias Burundi, akaba ari amakuru ajyanye n'umutekano. Amakuru avuga ko ngo hari abantu benshi bambaye rero impuzu z'igisoda cy'u Burundi bateye rero amakenga mu misozi ya Uvira. Amakuru menshi aremeza ko hari abantu bambaye umwambaro w'igisoda cy'u Burundi benshi rero bitwaje ibirwanisho bibonekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ngayo makuru nyene avuga ko abo bagabo benshi bafise ibirwanisho biremereye. Hanyuma rero bakaba bariko baragana mu gihugu cy'u Burundi, bajabuka rero ikiyaga ca Rusizi bagaca Kiriba Ondezi bagaca bagana imisozi iyo muri Kigoma. Hakaba rero haraheze indwi ibyo byose biba nk'uko amakuru dukesha iki kinyamakuru akomeza kugenda abigaruka. Abangaba bari kwambuka se babari bande baba rero bagana he? Hanyuma abanyagihugu bo mu kiyaga cya Rusizi bavuga ko rero bafise ubwoba kubera babona abantu batari bamenyereye muri aka karere. Kubwo abanyagihugu abo bantu bafise ibirwanisho bakaba bavuga ikirundi, binji rero Kiriba Ondose bagaca bagenda mu mitumba ya Kigoma canke rero mu misozi ya Kito baciye rero Kingongo muri Kivu yo mu bumanuko. Hanyuma rero ubiravye bariko rero bategura igitero gikomeye. Hanyuma rero umwe mu baduhaye amakuru akariko yakomeje kugenda abitumenyesha ku bijyanye n'abo barwanyi bamaze kwambuka. Baharanira agateka kaze na muntu baremeza ayo makuru atangwa n'abanyagihugu bayaha cyangwa se bahaba, baremeza ko kandi ari abasoda b'igihugu cy'u Burundi. Ngo n'abasoda b'u Burundi bakorana rero n'imirwi ibiri irwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo rero Mayimayi Buhirwa ndetse na Gomino bo kwa Nyamusara bashyaka bari mu birindiro rero ikahanda no mu karere ka Bijombo. Tabara rero umwe mu mihari irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi isanzwe ifise ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga ko rero hari inyabutatu igizwe n'imbonerakure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi zifise rero ibirwanisho umurwa ugizwe na Gomino na Mayimayi wa Buhindwa kugira rero babarwanye batuze. Ngira ngo rero abo ni bamwe mubishyize hamwe kugira ngo barwanye uyu mutwe w'inyeshyamba wa Tabara, akaba ari umwe mu mitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike avuga ko kandi bashobora kuba batumiwe cyangwa se bashoboka kuba baratumiwe n'abarwanyi cyangwa se n'abarwanya leta y'u Rwanda baba FDLR. Imirwi rero y'abitwaje ibirwanisho b'abarundi n'abanyarwanda yoba rero yarasazanye inyuma yaho igisoda cya Kongo kibatereye rero cyangwa se kibaterereye kidahinga cyangwa se kidahengeshanya na cyane ko rero muri Mwenga nk'uko bivugwa n'abadakiranira ibyicaro bya politiki hano mu gihugu cy'u Burundi. Muri ako karere ko muri Kivu y'ubumaniko indwano cyangwa se indwano zihuza imirwi myinshi ishigikiwe n'ibihugu bibanyi cyane rero u Burundi n'u Rwanda zoba zatumye abantu bashika ku bihumbi 300 bahunga, nk'uko rero byemezwa n'abategetsi mu ntwaro cyangwa se byemezwa n'abategetsi mu ntwaro baho. Ngira ngo rero n'amakuru avara mu gihugu cy'u Burundi atangaza byinshi bitandukanye ku bijyanye rero n'aba bantu bambaye igisoda cy'u Burundi. Gusa rero abanyagihugu bavuga ko rero babonye abantu bavuga ikirundi ndetse rero binjira ndetse rero banafite intwaro ziremereye. Ngira ngo rero abadaharanira
agateka cyangwa se abaharanira agateka kazina muntu bayemeza mu makuru ndetse bavuga ko abo bantu babonye rero ari abasoda b'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero ngo ni abasoda barimo barakorana n'imirwi ibiri irwanya leta ya Kongo, harimo Mayimayi, Buhinwa ndetse na Gumino. Akaba kandi barimo barakorana nk'uko riditabara nabo babigarutseho bavuga ko bari gukorana kugira ngo babashe kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za riditabara. Ni amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi, ni amakuru kandi dukomeza kugenda dukurikirana umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, kugira ngo tumenye neza ibijyanye n'iyo mirwano. Ngira ngo rero ni amakuru kandi yamaze kwemezwa n'abanyagihugu ndetse rero na bamwe mu bakurikiranira hafi amakuru ajyanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari bamwe mu bamaze kwemeza aya makuru ku bijyanye n'aba barwanyi barimo barambuka, nk'uko abaturage bababonye bakomeje kugenda babitangaza. Ibikorwa by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bikorwa byakomeje kugenda bigaragara inshuro nyinshi mu myaka nk'itanu ishize, kuva rero mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugeza magingo aya hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni hamwe mu hantu hakomeje kugenda hagaragara ibyo bikorwa by'umutekano muke. Rero byaba ibikorwa bishingiye ku mitwe y'inyeshyamba yamaze gutera iki gihugu cy'u Burundi, harimo uyu mutwe w'inyeshyamba za riditabara, akaba ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za FLB Abarundi wanigambye igitero gikomeye cyabaye mu ntara y'Ibitoki muri komine Mabayi. Aba bose rero akaba ari bamwe mu bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, nk'uko leta ndetse n'abandi bashyigikiye rero ubutegetsi bakomeje kugenda babigaruka. Gusa rero abenshi muri aba ngaba bakomeje kugenda bavuga ko ikibazanye mu gihugu cy'u Burundi ari ugukuraho ubutegetsi bwa nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza. Benshi bakaba rero bari baje guhirika ubutegetsi bw'uyu mugabo, nubwo rero bisa n'ibyagoranye kuri manda ye cyangwa se ku mwaka we wa nyuma, dore ko kandi harimo haritegurwa amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuzaba mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20 hano mu gihugu cy'u Burundi. Nakubwiye ko abakandida bamaze kuboneka. Iyo ni inkuru ushobora kuba wakurikirana kuri channel yacu ukamenya byinshi bitandukanye muri aba bakandida bazatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Gusa rero kandi nanone bamwe mu badashyigikiye ubutegetsi bakaba rero bakomeza kugenda bagaragaza nabo impungenge zitandukanye mu bijyanye n'uko amatora ashobora kutaba hano mu gihugu cy'u Burundi bishingiye ku mutekano muke ushobora kugaragara, nk'uko kandi ari amakuru yakomeje kugenda yibazwaho na benshi mu gukurikiranira hafi rero iby'igihugu cy'u Burundi ndetse n'amakuru ya buri munsi tugenda tukugezaho kuva hano mu gihugu cy'u Burundi. Icyo twifuza rero n'icyo buri muntu wese yakwifuza ni uko igihugu cy'u Burundi cyabona umuyobozi, igihugu cy'u Burundi kikongera kikaba igihugu gitekanye, kikaba igihugu rero buri mwene gihugu wese ashobora kuba yagira uburenganzira mu bikorwa bitandukanye, ndetse n'abere gihugu babashije kuba bahunga bakaba bagaruka mu gihugu cyabo, nk'uko dukomeza kugenda tubitangaza inshuro nyinshi. Ibi ngibi rero bizashingira ku mutekano, bizashingira ku cyizere, ndetse rero n'ibikorwa bizakomeza kugenda bigaragaza ko umutekano wagarutse. Ngira ngo twa turi kukugezaho amakuru ajyanye rero n'abantu bambaye impuzu z'igisoda cy'u Burundi bateye rero amakenga mu misozi ya Uvira. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu byatangajwe n'abaturage ndetse n'abenegihugu b'igihugu cy'u Burundi, bakavuga ko bakomeje kugenda babona abantu benshi bambuka umugezi wa Rusizi. Aba ngaba rero akaba ari abaturage batuye hafi y'umupaka. Gusa amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko abo ngabo ari abasoda b'igihugu cy'u Burundi bifatanyije n'imitwe igera kuri 2 irwanya Repubulika ya Kongo, harimo rero Gomino ndetse na Mayimayi. Hanyuma rero icyo bifatanyirijeho ntabwo tukizi, ndetse n'umugambi bafite ntabwo tuwuzi. Gusa rero tabarana ikavuga ko bishyize hamwe kugira ngo babashe kuba barwanya uyu mutwe w'inyeshyamba nawo wakomeje kugenda wigira akarakajya hano mu gihugu cy'u Burundi, wakomeje kugenda gukora ibikorwa bitari byiza, ibikorwa byo kugaba ibitero, ibikorwa rero bigamije kuba byateza umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndabashimiye cyane mwese rero bakomeje kugenda baduha ibitekerezo bigiye bitandukanye mu nkuru tuba twagiye tugutegurira. Twibutsa ko rero amakuru yacu ni amakuru azira ibihuha, ni amakuru akugeraho 5 kuri 5. Kora kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazugeraho ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitunganya ndetse no kuzitegura mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane rero mukomeze kunogerwa n'iki cyumweru, kuba bakomeje kugenda rero babana natwe muri gahunda zitandukanye. Mu kanya tugiye kuza turebera hamwe n'andi makuru agezweho kuri tariki ya 6. Akaba ari amakuru menshi akomeje kugenda atangazwa, tukaba tugiye kureba byinshi bigiye bitandukanye
mu guha rero ndetse no mu makuru tuba twagiye tugutegurira mu nkuru zacu za buri munsi tugenda tukugezaho. Umunsi mwiza kuri mwese rero, mukomeze kugira ibihe byiza, munakomeze kunogerwa na gahunda zacu makuru tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu rero mu nkuru zacu tuba twagiye tugutegura. Ndabashimiye cyane rero, gahunda y'amakuru mu minota mike iri imbere, ariko rero ujya munsi y'iyi video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera niba wifuza kujya waba wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu ku bantu mwese muba mukomeje kugenda mudukurikira aho muba muherereye mu mpande zigiye zitandukanye z'isi, mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese, bye bye, inkuru zacu nakagaruka.